Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi lahumul fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhana wa masyayikhana khususan Mama Haji Muhammad Cip Mahmud. Syulillahi lahumul fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati radhiyallahu an wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ibadihi. Syulillahi lahumul fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsaqiyat min jami'il akhirat fil hayati wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wajalil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum radatan min riyadil jinan wa la tajal kuburahum khufratan min khufaril. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qaranahu min al-Qur'anil azim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa sadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. Sabtinal kitabna
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar rubaiyul mujarradu jeung anapun ari fi'il anu bangsa opat aksarana anu disepikeun dina tatambah eta pahuwa ka ari rubai mujarrad eta fa'lala wajan fa'lala kadakhroja dakhroja tawati rojan seperti lafad dahroja tawati rojan. Satu surang uninga masalah bab-bab anu aya dina sulasi mujarrad anu genep bab. Mangka di dieu ajengan musonif bade mertelakeun masalah rubai mujarrad. Artina rubai fiil anu bangsa opat aksarana. Artina mujarrad anu disepikeun tina tatambah. Fiil rubai mujarrad fiil anu bangsa opat aksarana anu disepikeun tina tatambah eta ngagaduhan sabab nyaeta wajan fa'lala yufa'lilu fa'lala tawa fi'lalan maujun anu mutadina dakhroja yudakhriju dahroja tawa dikhrojan ila. Jadi upama diri baca tasrifanana kurang leuwih ieu. Bab kahiji rubai mujarrad wajanna fa'lala yufa'lilu fa'lala tawa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wadaka mufa'lalun fa'lilla tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun mawjuna dakhraja yudakhriju dahraja tawa dikhrajan wa mudakhrajan fahuwa mudakhrijun wadaka mudakhrajun dakhrij la tudakhrij mudahrajun mudahrajun. Jadi nama eta bae sabab opat aksarana asal kabeh anu maedahkeun kana mutaaddi. Contohna seperti dakhroja Zaidun al-hajaro, tapi sok aya oge anu lazim. Rubai mujarrad anu sabab dia ngagaduhan mulhak. Mulhak rubai mujarrad sadayana aya genep. Kahiji fa'ala yufa'ilu fa'qala yuhailu. Nu kadua fa'ala yufailu maujuna baitoro yubaitiru. Nu katilu fa'wala yufawilu maujun jahwaro yujahwiru. Anu kaopat fa'yala yufa'ilu maujun asyara yu'asyiru. Nu kalima fa'lala yufa'lilu maujun jalbaba yujal bibu. Nu kagenep fa'la maujun salko jumlah jamleh mulhak rubai mujarrad aya genep bab. Kurang leuwih tasrifanana sapertos ieu. Mulhak kahiji rubai mujarrad wajanna fa'ala yufailu fa'ala tawwa fi'alan
wa mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa daka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mawjuna hau qala yu hau kilu hau qala tawahi qalan wa muhau qalan fahuwa muhau kilun wa daka muhau qalun hau killatu hau kil muhaulun muhaulun. Ciri nama itabai sabab opat aksarana asal kabeh anu maedahkeun kana lazim. Contohna seperti hauqala jaidun, mulha kadua rubai mujarad wajanna, fa'ala yufailu fa'ala tawafi alan wa mufai'alan fahuwa mufailun wadaka mufai'alun fa'ila tufa'il mufai'ilun mufai'ilun mawjuna baytara yubaytiru baytara tawabiltaran wa mubaytaran bahwa mubaytirun wadakam baytarun baytir la tubaytir mubaytirun mubaytirun. Ciri nama eta bae sabab opat aksarana asal kabeh anu maedahkeun kana muta'addi. Contohna seperti baitoro zaidun al-qalama, mulha katilu rubai mujarad wajanna, fa'wala yufa'wilu fa'wala tawwa fi'walan wa mufa'walan fahuwa mufa'wilun wa daka mufa'walun fa'wila tu fa'wil mufa'walun mufa'walun mawjuna jahwara yujawiru jahwara tawajihwarun wa mujahwarun fahuwa mujawirun wa daka mujahwarun jahwirun la tu jahwir mujahwarun mujahwarun. Ciri nama eta bae sabab opat aksarana asal kabeh anu maedahkeun kana muta'addi. Contohna seperti jahwaro zaidun al-qur'ana, mulha kaopat rubai mujarad wajanna, fa'yala yufa'ilu fa'yala tawafiyalan wa mufa'yalan bahwa mufa'yilun wa daka mufa'yalun fa'yilatu fa'yil mufa'yalun mufa'yalun mawjuna asyara yu'asyiru asyara tawa isyaron wa mu'asyaron fahuwa mu'asyirun wa daka mu'asyarun asyir la tu asyir mu'asyarun mu'asyarun. Ciri nama eta bae sabab opat aksarana asal kabeh anu maedahkeun kana lazim. Contohna seperti asyara zaidun, mulha kalima rubai mujarad wajanna, fa'ala la yufa'lilu fa'ala la tawwa fi'la wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa daka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun mawjuna jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban wa mujalbaban bahwa mujalbibun wa daka mujalbabun jalbib la tu jalbib mujalbabun mujalbabun. Ciri nama eta bae sabab opat aksarana asal kabeh anu maedahkeun kana muta'addi. Contohna seperti jalbaba zaidun amron,
mulhaqagan perubahi mujarad wajan fa'la yufa'li fa'latan wa fi'laan wa mufa'lan fahuwa mufa'lin wadaka mufa'lan fa'lilatu fa'li mufa'lan mufa'lan mauzuna salqa yusalki salqatan wasilqaan wa musalqan fahuwa musalkin wadaka musalqan salki la tusalki musalqan musalqan cirina maetabai sabab opat aksarana asal kabeh anu maedahkeun kana lazim contohna seperti salqa zaidun. Jadi upami disimpulkan rubai mujarad ngagaduhan sebab fa'lala yufa lilu dahroja yudah riju mulhakna aya genep nembe setata teras logatna amma sulasiul majidu pih anapun arifi il anu bangsa tilu aksarana anu ditambahan eta bahwa mangka ari sulasi majid eta ala salah zati aksamin natepan kana tilu pirang-pirang bagian al-awalu ari anu kaijina eta mapiil kana anu aya naon madihi pil madina ye pil eta ala arbaati ahrufin natepan kana opat pirang-pirang dupi contona eta nahu akroma ikroman seperti lapad akroma ikroman wa fa'ala jeung wajan fa'ala dupi contona eta nahu farroha taprihan seperti lapad farroha taprihan wa fa'ala jeung wajan fa'ala dupi contona eta nahu qatala muqatala tawa kitalan seperti lapad qatala muqatala tawa kita sabadana urang tuntas ngabahas sulasi mujarad jeung rubai mujarad maka dina ieu kaul musannif bade mertelakeun masalah sulasi majid. Sulasi majid sadayana aya 12 bab. Anu 12 bab kabagi tilu hiji warna awal, 2 warna sani, 3 warna hadis. Ari warna awal eta ngagaduhan tilu bab. Nu kahiji wajan af'ala maujun akroma. Contoh seperti akroma zaidun amron tadi. Tapi kadang aya nu lazim seperti lapad asbahar rajulu. Nu kadua wajan fa'ala maujun farroha maedahkeun kana mutadi. Contoh seperti farroha zaidun amron. Nu kadua maedahkeun kana lit taksir. Ari lit taksir eta aya 3. Hiji litaksiril fi'li contoh tawafa zaidun al-ka'bata. Geus ngalobakeun tawaf ki Zaid kana Ka'bah. Nu kadua litaksiril fa'il
Contoh seperti mawwatal ibilu, loba mautna onta. Tilu, litaksiril maf'uli, contoh seperti gollako Zaidun al-baba, geus loba nulakanana Ki Zaid kana panto. Nukatilu sulasi majid, netepan kana wajan pa ala maujun kotala, anu maedahkeun kana mutaadi, ngan mutaadina kabagi dua, hiji musyarakah bainal isnain, contoh seperti kotala Zaidun Amron. Nuka udua mutaadi lil wahidi, contoh seperti qatalahumullah. Upama istilah yakulu awalu harruba'i mislu akroma wa fa'ala kaho saw. Ieu tasripanan kurang leuwih. Bab kahiji, warna kahiji, sulasi majid wajanna, af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan bahwa muf'ilun wadaka muf'alun, af'ila tuf'il muf'alun maujuna, akrama yukrimu ikraman wa mukraman bahwa mukrimun wadaka mukramun, akrim la tukrim mukramun. Kiri nama eta bae sabab opat aksarana, sabab ditambahan hamzah memeh papiil anu maedahkeun kana mutaadi, contona seperti akroma Zaidun Amron. Tapi terkadang aya nu lazim, contona seperti asbahar rajulu. Bab kadua sulasi majid warna kahiji wajanna, fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan wa mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun, fa'ilatu fa'il mufa'alun maujuna, parroha yufarrihu taprihan taprihatan taprahan wa mufarrohan fahuwa mufarrihun wadaka mufarrahun, farrih la tufarrih mufarrahun. Ciri nama eta bae sabab opat aksarana, sabab ditambahan jinisna ain fi'il antara papiil jeung ain fi'il anu maedahkeun kana mutaadi. Contona seperti parroha Zaidun Amron. Dua, maedahkeun kana litaksir. Litaksir eta aya tilu, hiji litaksiril fi'li, contona seperti tawafa Zaidun al-Ka'bata, hartina geus ngalobakeun tawaf Ki Zaid kana Ka'bah. Nuka dua litaksiril fa'il, contona seperti mawwatal ibilu, hartina loba mautna onta. Tiru litaksiril maf'ul, contona seperti gollako Zaidun al-baba, geus loba nulakan Ki Zaid kana panto. Bab katilu wajanna, bab katilu sulasi majid warna kahiji wajanna, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'ala wa fi'alan wa mufa'alan bahwa mufa'ilun wadaka mufa'alun, fa'ila tufa'il mufa'alun maujuna, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa muqatalan bahwa muqatilun wadaka muqatalun, qatila tuqatil muqatalun.
Cirina maeta bae sabab opat aksarana sabab ditambahan alif antara pa fiil jeung ain fiil anu maedahkeun kana mutaaddi. Mutaaddi kabagi dua, hiji musyarakah bainal isnin contohna saperti qatala Zaidun Amron. Dua mutaaddi lil wahidi contohna saperti qatalahumullah. Beres. Urang ngabahas sulasi mujarod genep bab, rubai mujarod sabab, mulhaqna aya genep. Sulasi majid warna awal tegesna anu ditambahan saharap, jadi tatambahna saharap, maka disebutna teh sulasi majid. Sulasi bangsa tilu aksarana, majid ditambahan ngan pedah tatambahna aya hiji, jadi termasuk sulasi majid warna kahiji. Babna sadayana aya tilu bab, af'ala akroma, fa'ala farroha, fa'ala qadala. Wallahu a'lam bishawab. Pengajian urang dina ieu kesempatan mong sagitu mudah-mudahan aya manfaatna anu reresna ti Allah sinareng ti Rasulna anu lepatna tina kabodohan hawe. Moga-moga kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.